Kapitan Inteng! Rabiin, Inteng. Mapan kayo ka di agronday, ta? Wendong. Rumbeng akas tatap na awan matakawan aka baranggayan. Ay, nasaya at matngarod no kasta. Kunakman no dagasin na ka ni Kwarog ita. Sumati kunak. Ay ngam rabiin kat awan pala. Ay, siyak man lang ti mapan mang dagaskan ko na. Isaram to dagiti ruangan dito'y balay, ta mapanakon, Wen, di ka agdanag. Sige, agan-anad kayo iti panagrondayaw. Kwarog! Where are you? Mabait lang ang gal. Urayin ka tadagasin na kay balay. Ah? Angam di ka na uray. Isuad siya kung timang dagaskin ka. Angap, naka-jacket ka, naka-midyas, naka-padyama ka pa'y. Maturo ka sa matin, kat mapantay pa agronda. Ay, nga tatibag ha. Masadutak pa yung agronda ita. Uy, di ka matagsaon. Ay, uno, agsakit ka? Ay, wanang gal. Nagsakit yung ulaw, kantintiro abagbagay. Sige ka rin. Ginana ka pa'y, tadagitilangan na duma at tanaw, di ayabahak. Ay, wan mananggal. Pasensya ka yaon. Talaga maditiriknak. Sige. Ginanakan tayo nakon. Bye-bye. Yes. Maturo ka kitne. Makapuyat ya grunda. Bayak dangkal. Kabailan daday jay. Nagmayat ngayam tiag pambar. Badaw, adda nadlaw mo no dalimabas at anod ang nagrunda. Awan pa'y, Mike. Apay ka day. Kaslamanon arabi nga awan limablabas ang nagrunda. Nadada. Di mo la siguro madlaw Ang... Na, apay nga rod nga agisem ka. Ngamin, sana sumursurot ni Kwaraw iti panagrundada. Di na tungtung palen ni Uncle na. Anya, nay, apay nga sigud mat anagagat ni Kwaraw. Isaw, timang idada ulo kadagitipada na atanaw. Idi day ta. Ngam ita, saanin? Oho, imposible mat daytan ba daw? Mamati ka kanyak, tuyang. Panagnagak day ta. Gumatangak man iti asin, kagawad kwa nang. Mano ti balor na? Jay, agbalor iti 10 pesos, kagawad. Adtoy. Agyaman na, kagawad. At matibayad ko. Nagyaman nak. Ay gayam, kumusta ni Kwaraw? Nasaya at matlanta. Apay ka di, kagawad. Nasao ngamin ni Kapitan Amasakit kanaw. Anya Amasakit? Katno kadwami ang naginom kan ni tatabadong idirabi Anya? No kasta, nagpambarlaang ni Kwaraw kan ni Kapitan? Ay, awan amok iti dayta, kagawad. Isuntulaang ti pagdamagan yaw. Sige, mapanak pa iglotaw. Nagagaawan ni Kwarog diti paradaan da. Talagang sa Amasakit. Papananyaw, Kapitan. Aglugan kayo kadi. Kapilan ti tricycle ko. Unman, mapanak ijay ili. Sige nga rod, Kapitan. Tasya akong ti mangitulod kada kayo. Ay, un kayam, apay nga awan ni Kwarog. Masakit pa'y langat Ay, diyak amo, Kapitan. Ingkan tulaangan sarungkaran. Bala, mapan ko kitaan inton malam. Ang mga nagsakit pa'y lang. Sika matidimagas dito'y balay, Jipaw. Apay, awan man na ni Kwarog. Ada, Kapitan. Ngamadayang bilin na, nga ibagak kano kada kayo. Anya dayta. Imbaon nak, tapno umay ko ibagakan ka, ada kami latan ti agrunda. Agina na kayo kanumat. Anya, kabarbaruman ita nga ibaga ni Kwarog ti kasta. Ay, nanakama talaga ti kanakak. Ay, sige man. Tani, sanak pala sumurot ita. Mariknak ti banog ko.
Kan puyat. Sige nga rod, Kapitan. In kami agrundan. Alaga rod. Agandad kayo. Dito itayon balay ka, waging katagsapa, tatabadaw. Jeep out, kanda dumabay ang kakadwak atanaw. Wain, Kwarog. Nagmayanti kastaw, isang kiyaday. Ewan nga rod, tataba daw. Nagmayat ti kastoy abiyag. Sige ka katwa, tagaylat ka. Ewan bayan yun agronda tawan matagtatakaw. Untata, awan ti agtatakaw. Na, anya day jayan. Umaratiyak dagiti manok mikin ni Badong ka. Ay sus, anya matang. Ay, napnapanan ngamin ayan ni Badong. Mabuteng akmat nga rod amapan mangkita. Ay na, sapay lang kumata saan nga agtatakaw dagita. Di mat ngamin lumabasin dagiti agrunrunda di tao. Ay, sus, madanaga na ka talaga. Mabit lang, kakapsat. Urayan tayo langan ni Kapitan. Dandanin sumangpot day jay. Ay, awanan dagiti ado amanok may. Inaladamain. Awan na bati nga uray may sa. Ay, ayan namin dagiti tano darumbang nga agrunda iti rabi. Ay. Jak masumbatan day tanana. Nila kasi tanti makasumbat iti day ta. Ay na, awanan dagiti lako kay Jeter Senak. Inibos dagiti agtatakaw. Nunap-napanan ngamin dagiti atanon daya. Apati na nakita ti panang sarak dagiti awanan bait nga agtatakaw iti Tersenak. Sana bale, kakapsat. Dandanin ni Kapitan. Agkalma kayo kumalaang. Nasayaan mo ta si mangpot kayon, Kapitan. Anyat mapaspasamak di tayo nagadot ti tatao ti barangay hall. Umay kami agreklamaw, Kapitan. Natakaw amin amanok may idirabay. Awan mo't ngamin dagiti tanod arumbang kumanagrunda. Ay, oray siya, Kapitan. Dandanin na ibos sa amin dagiti karga ti Tersenak. Inibos dagiti agtatakaw. Kunak mano nagronda dakwarog idirabe. Kuna pa ni pari pa nga sumurot ka dakwarog. Awan, uray may saan nagronda kadakwada idirabe, Kapitan. Saan mo't la nagawid ni Badong Kaw? Ay. Sumit lagayam adidak pinasuraw. Lagayam. Kas jay gayam ti aramidin ta. Ay. Kagawad ko nag payabam dakwaraw kung dagiti kakadwa na itamit lang. Takayot ko akasarita ida. Wan, Kapitan. Siya akong timapan mangayab ka na kwana. Nasaya at nanasangputan ka dito'y balay pa daw. Napanam idirabe ay Di ka kadinagong tuyang may love so sweet. Napanak lang iti balay dakwarog ta nagiinom kami. Kita, di pudno timbagakin ka. Asaanin na dingdinggan ni kwarog na angkil na. Kaputan nagtungpal iti ko nag-asandan ama panagronda. Alay ko, apa nagtungpa ka kay? Gaputan no di mo kumasinugsugan da kwarog ngaglangan da nga gronda. Saan kumaanatakaw dagiti manok ta? Anay, ikaw, anay! Ustam! Kasiki ka! Di ko natakaw dagiti manok ta! Wan! Anay ikaw? Pati jay tersina ni Marikwanang. Anay? Ganda duma kakalugaran tayaw. Natakawan da. Gaputasan anagronronda dagiti tanaw. Kat basol mo da itaw ibadaw. Ha? Inak ibagakin ni Kapitan. Asika tinang sogsog kadagiti tanaw. Tapno agiinom dalaang. Kat sandan nga gronda. Ha? Ay, saan atuyang? Ni kwarog
mayat mo't nga may napasugsugan. Di saan ko nabasol? Basulin dagiti tanod. Ay, basta! Ibagakin ni Kapitan, asikati pasimuno iti panagiinom dagiti tanod iti rabay. Ha? Di naklapdan, badaong, ha? Ditakan! Ay, tuyang! Di na kay pulpulong kiniparinteng! Basol da kwarog no ape natakawan tayaw! Kapitan, jakmut mayaban ni Chip Kwarog. Di na kaya tirumwar di balay na. Ay, kakalugaran! Pasensya kayo ni tinapasamak idirabi ay. Yung mga mindita. Ay, ang paimbestiga tayo noon niya talaga tinapasamak. Kayan kasaritak dagiti tanod ka. Bayan niyo, takasaritak pa ida. Di ka ganak. Tasaan ko yalang-alang na ito ay napasamak. Yaman kami ng kasto, Kapitan. Sige nga raw, pagpagada kamay. Sige, Kapitan, pagpagada kamay. Agyaman itipan nakawat yaw. Kapitan, adaak manon. Masapol ang maamuam day tao. Na, anyo dayta? Amuyo kaday, anibadong ko tinangalukoy kadakwaraw, tapno sa andang agronda. Katno ko na tumulong agronda. Saan? Inawis na dakwarog nga aginumlaangon, imbes nga agronda kuma. Kat gapo iti sa anda pa nagronda. Adaw ti padak anatakawan. Iso ajak kanunungan ti madi nga aramid ni badungkaw. Agyamanak no kasta maray. Kasaritak ni pari badung ita mutlaang. Umay kayo langan ije balay, Kapitan. Ta sigurado adi na kayat ti umay dito'y barangay haul. Gapo tamabutang. Nay, awan mo't nga agpayson ti karga Twitter sena, marikwanang. Ay unay mo't tendagijay nga agtatakaw. Ay, awan nga ron, Mare. Dandani inipus da amin. Ultimo kindi anabate, awanan. Ay, kaasi kamot, Mare. Agam sapay la kuma, ta saan ton ama ulit. Sapay la kumaa. Nagbalin mo't nga minan nasadot dagiti tanod. Ay, saan mo't siguro itan? Nagnakam mo't nga tandagiti tanod. Gaputa inong tan ni inteng ida. Makaungat talaga. Sampay nga roda na kayat ni Kwarog ti Romariti balay na. Mabutang kanyangkal na. No, apay mat nga men, nagtungpal ka ni Pari Badong. Anya ngay ita. Ay, nala, anya nga rod ngay. Tinapatag. Sandan ton nga ulitan ti kasjay ngay naramid da. Umaba ka di tapuon tinyog paray. Kaya't ka makasarita. Diyak kayat paray. Sigurado ato sa akin na. Adda makaungitakan ka no di ka bumaba. Ay na, Kapitan. Pukanong kit din ti puon tinyog no di na kayat ti bumaba. Ha? Di ka kumamit ang kasta ato yang. Di nagpaimot ang mga isakit. Ha? Taknog nakam ka. Song-song ka nga main. Ay bumabakan paray. Ang mga no pukanak nga agpaiso na ito puon tinyog. Sige man layangan. Pare, pang-asim ka di Diyakin ka ganat yamin. Naglakamot ngamin nga awisan dagiti tanod mo. Nang rona kinikwarog. Anya nga itinaganda mo itikas dyan nga inarabid mo. Di si kamit lang tinatakawan. Kunam at tumulong ka. Saan ba? Anya nga ta, no si kati ipatakaw ko kadag itagtatakaw. Ay, saan pare? Ikarek, jakton ulitin tayo jay. Agsingsing patakaon. Nay, marituyang. Si kamot gayam day ta nakadaster itinalabaga ang masabat ko. Di ka na ilasin Wan maray siya. Asino nga'y tinangtad di tadaster mo, Maray? Kabarbaron samat. Nagpintas adaster Hey, ginatang ko day to'y maray. Talo akas to'y ti ginatang ko. Blow, red, can yellow.
Oh, ginatag mo? Adda kwartam aya? Kakaiso na nakaapit kami itinatang may. Adamot basit kawadwadan na. Isagim matang ako na. Kat, inggatang maun iti duster mo? Adi mo kat idulin ko ma? Tapno adda igatang mo iti bagasyon to? Tadi kan tumanon sumanursor nga agkid daw iti bagas kadag iti kakaarubam. Ha? Ay, marituyang, no kat adda kwartam, gastos ka gastos. Ako namlan saan ang maibos ti kwartam. Naglaing ka nga agpasikat. Anggam inton maibusan ka, da kami mutla akakaarubam ti pagtarayam. Akasla ka nakakaasi unay no umay kaagkid daw iti bagas. Ha? Ala, inakon kat mapankamutan iti papanam. Ay, nagadukit din apasikat. Aya. Ay, Na. Apayakas jay ti panagsasao ni Maribanang. Ay, jak amaw numasairak iti imbaga na wano saan. Sa bagay, hustumot kit da iti imbaga na. Iso nga, okay lang. Okay na okay. Hindi ako nasaktan. masurunak iti day di amarituyang. Day talagpaspasikat ti amuna. Agasem, kabarbarukat kanon tay daster na. Kit? Nakatsambada kano iti naapit da nateng. Iso nga adda kano kawadwadan ti kwartada. Aya. Mayat sarong karakman nga ron ni Pari Badang. Tabarang painuman na. Anya? Ay na, inteng. Kasla ka agbibisain. Man ano nga? Saan ka amap-mapan ijay balayda? Taamangan no ibaga ni Marituyang nga agbibisin ka. Ay mapanak. Inak agpalibre iti arak ni Pari Badang. Imbagman ta nakalako kayon iti apit nyo, pare. Ay katuan pare. Ay, agparaman ka man, pare. Iso ka di ngay may ka dito'y balay may taagkikil ka? Ayun. Ay, nadamag ko nga doon ti kwartam ita. Ay, di umayak rumaman. Anya ngay tiraman ng paray. Kilaban nga inapoy ate at daditaw. Kaya't mau? Ay, si Kamit. Arak Uray, tumimtim talat arak. Sorry, paray. Ngamin, awan kwarta nga igamak. At da amin kinituyang kaw. Apay ngay, rumbang asikat ti mangigim Amangan ngamin no masulisog at ngagbartak, no adda kwarta nga igamak, pare. Alang aro din, para manan nakon iti apit mo. Adamat kidi arak ko dita, Saan pa analukatan? Iso, sige. Patimtiman ka, pare. Kan agpulutan ta itinatuno apaltat. Wow, nagimasin. Wena, pare. Saan ta alapsan ti arak, pare, Jak kayat ti mabartay. Win, timtiman tala ang titultulin mo. Saan tagag bartawik, pare? Marikwanang, agbayad akon iti utang kaw. Amok asang aribo ti utang kaw. Bayad akon. Adtaw. Nasayaat nga rod no kasta. Taisupay nga inayon ko apag-purchase. Wen, maray. Imbagmaan tadagayam kwartam ita. Wen tanagapit kami iti nateng may. Kat nakatsamba kami mo't iti na nga to apresyo. Aya. Iso nga addamanen aramaten may nga agmula. Wen Hay! Nagatidug mo daytasan na ay mom. Nagatidug mo nga hay daytan maray. Hay! Taulitan na. No ko mga mintabak nang kami kinibadong kaw. Di saan kami nga agbambanog nga agmula-mula itinatnatang. Tinas ka nadalat na pagtaudan ti kwarta, Mare.
Kat aggagat kayo latang agmulay tinateng. Taday talaka nga ron ti pagtataudan ti kwartayo. Wan nga ron, Maray. Kandi ka gastos-agastos. Nang runa no saan mo nga importante. Tapno saan anala ka amay bus ti kwartayo. Wan, Maray. Thanks iti dayta nga imbagam. Ayun gayam. Ingka ka di makimisa inton bigat. Domingo kag inton bigat. Wen, kanayon mo't makimisa akit. Sige nga, Road, Maray. Agkita tantulatan ijay simbaan. Nagtarkanda ba daw? Nagmayatabis ngay mau. Ay katwa na ako araw. Papanam ngay. Inkam makimisa kin ni tuyang kao. Iso nga orayan tabiitan ni tuyang kao. Taglugan kami dita tricycle mau. Uray arkilalatan. Tapno idanon na kami aging kay simbaan. Kwaraw. Ay sige Yahaw! Badawng umayakaon! Yay! Naa! Nagpintas mo't tanday tabistidam tuyang. Sakit kundi high heel ka pa. Una! Daytoy bistidak. Ginatang ko daytoy idin. Jaklain susuot. Italaeng. Wanya, aglugan kaya wano agistorya kayo pa. Ay, umay kan tuyang. Aglugan tan. Wan ba daw? Oh, kita Marikwana. Kita Asino ayatit? Ha? Nigayang marituyang tito daw. Nagsiksi. Ay, bakbakatan. Kunamlan balasan. Kundi hay hilpay. Bayam lata, amare. Ang bagay na mutisuot na. Jay bestida na. Itala ang amakitak nga insuot na. Kabarbaruman nga tan. Agad, anya kumano kabarbaraw. Ay namaray, kaslaawan karbangan na nga agsuot itinapintas a bestida. Agraraman kit Hapay aya kasurun mo launay ni Marituyang, no kasta makita makabarbaro ti bado na. Anya ka diday ta, apal? Ay, sa anak nga umapal, Maray. Nakadgalaw nga apal day ta, Maray. Tasika, awan kawus mo akabarbaro. Ay, sana balay, ta nagpipintas, dagiti kawus ko. Ta sa anak ngamin akas ken kuana, agatang, ako namlan baknag. Nalaki din, Maray. Umunagtan dita simbaan tanay mangrugin ti misa. Sige, Maray. Dito'y akong nagtungaw. Makimisak mag. Tadak mutla dito'y simbaan. Ha? Uncle! Si kagayam day takabay ka. Napigsa ti saon. Simbaan day to'y. Ha? Ay, huwag kaya man niya. Nalipatang matay. Tinantin malyawan dagiti tao dito. Magibabain ka. Nakikitutak kami na nakakita ka. Ay, huwag kayam. Nakita mo dito arwar niyan tayo. Saan mo tanggal? Umunagdan to na. Makinisa mo't datatabadong ka na natuyang. Inarkilada ti tricycle ka. Bayat ah. Hala, agulim makanta kararag ka. Kabayatan adipay ng rugi ti misa. Munang ka. Ikararag ko bumaknang ako ma. Isa na kasta. Ha? Ti kararag mo. Kahit agnanayon, ti salunat mo. Ay, munang ka. Day tangaro ti kararag ka. Ilibre ka ita dito restaurant, Maribanang. Kat orayan dalatan ti in-order ta. Ay, agyaman ak, Maray. Medyo class da ito'y a restaurant, When Maray, okay lang. Sana bali tamaminsan laang mag... Sana na simurot na kwarog kan kapitan. Tada ka no papananda atwa. Adda nangawis ka dakwa dagayam ni kwarog. When nga rod, sige lata. Ay, huwag gaya Maray. Naawatam ti mensahe itay jepadi anang misa. Wen, Maray, maipapan iti apal. Wen nga rod, saan ka no anasaya at tidakis nga apal? Wen, Mike. Iso nga ita,
Di mo napapalan ni Marituyan, tadakas nga apal tadakan ka. Ha? Wan, Maray, dakas nga apal tadakan ka. Ngamen, nakamisuot kan maditirik nam no kasta makitam ni Marituyang anak kabistida itinapintas. Ha? Di ka gumurgura kanyak Maray. Nakastay mensahe itay ni Apo Paday. Nasaysaya atay nabanayad apa nagtugnar. Ngam tinalimod apa nangiptag. Tugnaran na? Wan, Maray. Gaputa jak kayat tikasta. Ngamen, awan tinasaya at nga ipainakan katikasta arik nam kan ni Marituyang. Akasurun mo launay no kasta makita pa na pintas ti kawis na. Ha? Kat no jak mat ibaga na itaw ang mga no di ka makaamires kat agtultuloy ti dakas nga apal mo kang kwana. Entun kwan, daytan ti puon ti apayaw. Agkukumari tayo, Mare. Iso arumbang agpipinatag tayo. Ulitag, Mare, di ka gumurgura kanyak, no tinubngar ka, nga minsan na nasaya at tikasta. Kuna nga ron itay-tay pa di iti mensahe na, arumbang agiinayat tayo. Ha? Ato yan ti-order niyo, madam. Ay, thank you. Toy. Ala, mangantan maribanang. Naimas na ito in-order ta. Ay na, thank you, Lord. Nagadumat kayam ti bado tato yang. Nagadumat ti nakadulin dit ha. Wan, badong. Iso nga oray saan tan agumatgatang itibado ta. Ay katuwan na Sapay gimatangak idilastuik iti talo adaster kaw. Isupay anakang kangagak kin ni Maribanang iti makapasair asaw. Anya ayati ko nana. Gastusak kano agastos. Ngam no awan kwarta. Agdadawatak iti taraon kadagiti karuba. Ha? Iso nga ita. Liklika kung ti aggastos iti nuan niya laditan. Nubado ti pagsasaritaan, nagado ti bado ta. Nakadulin amain, iso nga irwar ko amin ng taaramaten ta. Ay katuwan kita manday abistida ba daw napintas pa ilaang? Aywan, napintas pa ilaang aday ta. Agat buot, yung kalabaan. Tapno na banglong o sarenta. Wan ba daw? Sino di magmagnang agturong di balay daang kalintay, di paut? Kat no ni nanabanang. Ha? Niyanti banang day jay? Kasla balasang mait? Di mapantay di balay da, takitaan tanu isaw. Ay, sige man. Ang nusaan nga isaw. Kat malasang. Armaklangan na. Ay, katwa na, Chief. Sige. Surutin tang araw di babae. Ang, Chief, kasanon ti pa nagkamalta ije karayan? Surutin ta pa di babae. Sige. Ha? Oh, kunagtumot, Chief. Yan. Apay anak laat ka nakakita kanyak, kwarog. Kunak no balasang. Si kamot gaya mantay. Ha? Kunam no balasa nga. Una, ta nagpintas day ta bistinam. Sakit nakatalikod ka. Iso ako nakno sa nga iliyaw. Si kamot gaya mantay. Aya. Nagkapamaya, takas tati suot mao. Mapanak ko mga ron ije balay da Marituyang. Ngam adda nalipatak. Iso anak subliak. Kahit kasta ti kaos mao. Akas lamapan ka makimisa. Weno agatindar iti social gathering. Manipod ita, agbado akon iti nagpipintas. Isuot ko amin ng abado ka nagpipintas. Nga uray pa'y adda aklaang dito'y balay. Una, takaanon to pa'y nga ibado yung dagita. Inton di kayon ton makabailamag na. Wen nga raud. Mala, yung kamay, antay. Anti-abalasang. Yung kami agkamali di karayan. Bareng adda makamulan mi ita. Sige, kwarog.
Ingkayaw, tainak pa'y alaan tay nalipatak. Tainak man ije balay damari tuyan. Na, asino ti sumungan? Nagpintas ti kulor ti bestida na. Maris light blue asabong-sabungan. Bagay na. Chiksamot ni badung ko da ita. Maritoyan! Ha? Maribanang? Wen, siyak. Kas kala nakakita iti alalya. Apay, saan ko ka di abagay da ito'y bestida? Saan man maray? Bagay na bagay. Kunakit di ano asino itayin? Tadi ka na ilasin? Kunakit di ano chicks ni badungkaw? Amang sarong karken kwa na. Si kamagaya maray. Ay na, nagsiksikan maray. Bagay mo tabistidam. Thank you. Maray, di nakadi pa unagan? Ay, wang gaya, malaumay ka. Tamang isagana ak iti meriendata. Sige, maray, sumrot ta. Sige laang maray. Uminom ta iti mango juice, a paborito ni Fatima. Anya, asinaw a Fatima? Jay ngay inay aywanak iday nga anak ni Don Solomon na baknang. Aya. Wan, ayun kaya maray. Ay niya di maipay ko ka. Ay na, malagi mo ni Fatima maray. Kabusbusis mo ka. Wan, malagip ka. Kwa, maray. Umayak agkid daw iti sorey. Gapo iti panagsasaokan ka. Sorry, Ay? Dayjay ka, day? Ay na. Okay lang, dayjay, maray. Pudno amay nga imbagam. Iso apinam panunot ko, maet. Kat husto ka, maray. Iso nga ita. Agtip-tipidak launa yun. Kas kumaitiba daw. Saan ako nagumatang? Tanagadugayam tibado mi anakadulain. Kasta? Wen maray, ket nagpipintas dapay met, ken nalagdadapay laeng. Ay, uray siyak, maray. Saan ako nagumatang itibadok? Gaputa adumat tibado mi ken niinteng. Kas iti daytoy asuot ko a bestida. Bestidak pay la idi daytoy. Ang jak la maisusuot. Italaang. Ay, inapapalan kalakit din na nagpipintas tibadom. Nalipatak nga adugayam tibadok ang nagpipintas. Kasta talaga, maray. Maritoyang. Awan ka dit sakit na kamukanyak. Awan, maray. Ay, agyamanak Kansuri manen. Tay napalan ka. Gaputa makita ka nagpipintas dagiti kawis mo. Gapu iti dayta, no anya laditan ti insawsawang ko iti liklikodam. Ay na, maray, di mon panunutin dayta. Basta ita, friend ta na. Wen, maray, kat agyamanak, tapinakawanak. Wen, maray, agpipin nakawan tayo nga rod kano kuna ni Apo Paday. Iti kasta, pakawanan mo't ni Apo Diyos dagiti nagbasbasulan tayaw. Ay, wen, maray. Iso nga ita, surutan tayaw tinalintag adalan. Wen, maray, dalan, kinapudnaw, kanbiyan. Wen, maray, pista na. Pistan, maray. Marikwanang!
Marikwanang! Na, apay ngay. Kasla awan mangmangag na. Ay, pukaw manan, ipigpig sa. Marikwanang! Gumatangak man! Nay, si kamagayam day tamarituyan. Nabayag ka ditan? Ay, itay pailaang. Anya ngamin ayat ti aramidam. Agsalsala ka mo dita sangwanan ti silpon mo. Naka-short pan. Naka-sports bra ka laang. Agtik-tiktok kak, mare. Daytoy na, buyaam ti video. Daytoy. Ha? Ay! Anya ngay asala day tamaray. Ay na, una yan. Nagsiksi kamot una yun, itiday ta video. When, maray, masapul a seksi tapno ado ti agreak ken umado ti followers ko iti TikTok. Kasta ka day maray. Wen, teknik day ta maray. No kayat mo akit i-search mo lang tinagan ko iti TikTok tapno mabuyam amin nagiti videos ko yan. Makitan to maray. Awan mo load ka. Into nagload ka I-download mo nga umuna ti TikTok app. Tapno mabuyam dagiti video nga in-upload ko. Di mo liplipatan ti agreak akan ag-comment. I-follow naktumot tayo. Marikwanang, gumatangak man iti kape kan asukar. Mabitlaang, tayalaang ka, maribanang. Na. Apay ngay akas tati insuot mo, mare. Naka-mini skirt kan naka-sports bra ka mat. Bagbagay ko malaang, maray. Wan makit di maray. Kas kala teenager. Kastoy nga mintuoso nga outfit iti TikTok ita. No kasta, ag-tik-tiktok ka, maray. Yes, maray. No kayat mo abuyaan nagiti videos kaw. I-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Makita mo amin ti videos ko iyay. Di mo liplipatan ta agreak ag-comment kan mangi-follow kanya. Masapul ka ding na ad-download, maray? Kuwin maray. No kayat mo agaramid ka iti account mo ta isuro ka no kasano tag-tik daw. Ang mga no agungat ni Inteng. Samay sa, saan ko abagay ti mini skirt kan sports bra? Mabalin mo nga'y sekretom. Mayatag TikTok, sumikat ka. More skin, more followers and reacts, maray. Makitan to, Ay, at gayam tay kapi ka nasukar agat-gatang, maray. Agyaman ak, maray. Ay, saan akong agbayad? Taur-urayan nak ni Inteng ijabalay. Ilistampay laan. Apay akas tati kawus mau kagawad. Kastoy matiuso itakwarag. Nagalas? Kano bagay ko, kano ko nadagiti TikTok viewers ko? TikTok? Wen. No kasta, agsuot kayo laang iti revealing abadaw, tapno umadaw ti followers yaw. Kas jayan No kayat mabuyaan nagiti content ko, i-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Di mo liplipatan ti ag-react, ag-comment kan i-follow naktumitain. Aywan, anyat gagaram. Ay, umayak bang gumatang iti soft drink, di basit laang. Day talaang. Kan may sabal ko ta tinapay, day talaang. Ay. Anya ti buy-buyaam di ta cellphone mo, tuyang. Nagluto ka kiday. Buy-buyaag man dagiti TikTok videos ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw tanay kaslagraraman. Anya day ta TikTok Umasidag ka ngamin ate pabuyak kan kadagito'y video na. Ay, nabitla ang tayo puti sauna.
Nagsakit nga min tilapayag. Sige, atoy kita. Yay! Na, Una yun day ta bigyaw. anya, sexy ka din ni Marie Kwanang. Naka-miniskirt ka naka-sports bra laing ni Marikwanang. Kita, naglaing agsala. Saan ka day? Mabalimot niya agsala nga oray nakapantalon ka naka-t-shirt ko ma. Di ko na nangamin kanya. More is kind, more followers ka no. No kasta, aramid na laang day tapno sumikat kan umaduti fans na. Kaslakas jayan na. Ay nalipatan ng samutin akagawad dito'y barangay tayaw. Kasaritam tuman day ta ako marim tuyang. Nagalas na aramidan na. Anya din ko pagsasaritaan dakwaraw kung dagiti tanod na ama ipapan ka ni kagawad ko anak. Agkakatawad na pa. Ay kat dinamag mo kumaida Mabainak. Ang mga no ibagada at chismuso ak. Isu asikat ipagdamagak. Ay, jakmat amo no anya. Kasla... TikTok. Kung kunadan sa? Ang mga no jay TikTok video ni Marikwanang. Anya day ta TikTok aya? Ay, narigat nga i-explain inteng. Umasidag kalangan kanyak, tabuyaam amis mo. At to'y ti cellphone ko. Cellphone? Aha. Ne. Dayta. Anya nga dagita a video? Nakashoot pan kan... Yay! Naka-expose bramot ni kagawad ko nang nagsasala! Yay! Win nga rod. Isumit laeng Ay, kasta ti aramidan ni Marikwanang. Ay, saan lagayam amay maysa? Adugayam ti inpos na a video na. Nagalas Ay, saan na siya ti pangibagaam iti dayta inteng? Ni Marikwanang ti pangibagaam. Ay, oo na yun, Chip. Makapakatawa mo to'y video ni Kagawad Kwanang. Ay? Mas dawak nga ron, Jipaut. Tanabailan na pailang ti agsala iti kakasta asala. Ay na, kat no naglaka ti kasta, Chip. Mabit lang, tapabuyaan ka. Nay, timagdar ka matan, Jipaut. Chip, mangipatukar ka iti TikTok music, tagsalaak. Sige. Anya ti kayat mau. Jay fast, when no jay slow. Uray anya ditaan, Chip. Sige, dahito iti kayat ka. Alang nga rudan, patukar mo, tagsalaak. Kastoy, Chip. Kita ma. Kabaalak mo't ati agsala. Ne, apay nga inidip mo ti music, Chip. Kita ang agsalsalaak. Isardang mo ti agsala, nagalas ang buyain. Ay, anya nga iti makunam, Chip. 10% lang mo ta sala, 90% apopugay. Uy, sobra ka mo, Chip. Pudno mati ko na ka, Jipaut. Kat si Kangay, kabaalam ka diti agsala, Chip. Kabala ka, ngamjak kahit nga ipakita. Tama nga no makita nak ni Angkangil kat ungtan naktukit day. Kun kunam lang day ta, Chip. Ngam ti kinapudno na. Di mo kabaalan ti agsala. Nakitak di inarami jo ni kwarog di tasangwanan ti barangay, ha? Jipaut. No kasta, nabuya yu amin, Kapitan? Naglayang ka magayang magsala. Saan mo't, Kapitan? Impadas ko laang. Kitnukas ka la expert. Katno ko na ni Chip Kwarog, 10% sala, kun 90% papogi laang. Imbaga na kan ka data. Uwan, Kapitan. Diyos ko. Apay ngayon agkatawa kayo, Kapitan. Mamati ka kin ni Kwarog, Jipo. Tapudno ti ibagbagana. Ni Kapitan mo't, katno ko na yu itay,
nalaingak nga agsala. Ita, ibabawi yaw. Heh, Nay, apay ngay aseryoso kayo matan, Kapitan. Katnuag kat katawa kay wala ang itay. ay, seryoso ako na. Sardengan nyo dahi ta TikTok. Ah? Dahi tanton, ti pa kaibabay na niya. Mayat TikTok. Angam ko ma. Jay education ti ipusyo. Tapno ada maadal dagiti viewers. Ay, nasayatad da ka dito'y paraangan niya, Maray. Umayak lamakiin ni istorya. Ay, wen Maray. Agtugaw ka dita pagtugawan, akawayan. Ay, wan Maray, ahap. Ay, wan gayam. Nakitam ka DJ videos ni Marikwanang ititiktaw? May salaeng ti binuya. Ay, sus, binuyam ko maamin Ay, kasano ko maabuyaak. Kat jakmat magustuhan ti araramidan ni Marikwanang. Di mo magustuhan? Kat nagsalalaang mag. Ay, saan mo't ada kas ti agsala? Ang ag t-shirt kan ag pantalon kumaa. Ta saan mo't amasapon anak ka miniskirt ka nga agsala. Sa bagay, tadamot dagiti dancers, nga uray saan daan naka-underwear, iti sangwanan ti kamera, kat sikat dalatamag. Husto ka, Marituyang. Ang depende iti agbuya dayta. No siya akot jak kayat abuyaan ti kakasta. Ngam ni Marikwanang, okay lang nga ipakita na ti legs na kadagiti viewers na. Tinapatag, ado ti reacts, views kan followers na. Ay na, imbag ko manusan na bakbakutan na. Kunak ilano po na ako, Mare, ti pangibilbilangan nyo kanyak. Saan mo't gayam? Ay, Marikwanang, ada ka dito'y paraangan da Maribanang? Wine! Kat nangag ko amin ngayong bagbagayaw. Kat katawaan dakpay gayam. Manipod ita! Saan kayo na kumaray? Aglilinipat tayon! Ay, busan ti asin, Tuyang. Mapan ka man umutang iti tirsina ni Marikwanang. Ay na, saan mo anam namaan na pautangan nak ni Marikwanang? Apay ngay. Kagura nak nga road. Si kalatan ti mapan umutang. Apay kagura na ka. At amanan kalukwan nga naramid mao. Kinatkatawaan mi ngamin kin ni Maribanang dagiti TikTok videos na. Ay, unay kayon, Tuyang. Kasanon nga inomay na singiran ti utang ta. Ay katbayadan tan Awan nga rod pangalaan ta iti pagbayad ta, Tuyang. No, apay nga min napakibibiyangan nyo ni Marikwanang. Di ulat tabaybayan day ta parang tik-tiktok na. Pakaragsakan na nga raw. Wunan, siya kung tinagbiddaw. Mala, inka umutang iti asin kan kwa na. Ay, mapanaklangan iti sabali at tersina. Mala nga raw, mapan ka. Basta siguradwam nga da isang put mo nga asin. Awan mo't ti makita a videom ijay TikTok mo, Maray. win nga raw. Dinilit mo ka di, Maray? Wen, indilit kon ko kumare. Kababain gayam ti inaramid ko. Pasensya kayon Kwa, Marikwanang. Da kami tirumbang nga agkid daw iti pamakawan mo. Takinat katawaan da ka. Ay, pakawanan na ka, Maray. Uray siyak, Maray. Sapay kumata mapakawan nakmut. Agyaman akit di takinat katawaan dak. Ngamen, ijay amiris ko asaan gayam anasaya at tinaramid ko. Ama pan agsalsala, naka-short pan kan naka-sports bra, iti sangwanan ti kamera. Tapno umadulaan ti followers ko. Mala, saan mo na panunutin day Maray? Tinapatag, insardeng mo. Ay, agpamerienda ka nga roda na. Anya ti kayat yu meriendaan ta ilibre kayaw. Ay, dayta. Ay, uraan niya ditan, Maray. No anya ti kayat mo nga ipamerienda.
isulatan. Sige, tay kaimasan nga ron at tinapay. Ang merienda tayaw. Ay na, nagmayat ti pabuya ita. Drama ko naman na. Ay, agmalmalumak manungag buya. Saan ka kaday ang makipurdiya ita? Saan? O may kakitday tagbuya ta iti drama. No di mo kaya ti agbuya, mabalin mo ngag Facebook ka. Nalakalang mo ti paaramid ni Marikwan ang kinkatuyang. Dalusam lang di arubayan na. Ken, agmula ka matan itinatay. Di mo pa'y kaya? Saan? Tiyak kayat ti mapan. Apay asan? May pibusin ti bagasta. Di ba'y am di tama ibaws? Naa, no apay mo't nga may na di mo kaya ti makipurdiya. Ay nagtal na ka man si Kabadong. Nagadu ka nga'y bagbagamon. Agtal na ka tanay. Rugya kon abuyaan to'y drama a paboritaw. Day talatan tan aramidam. Kahit anya nga'y kumati aramidan, di ka man kontrabida. Anyat gatang Marituyang. Sa anak agumatang maray. O may kumandamagan no anya dagita nakakarton nga in-deliver da di kalman. Dagijay. Lakok, in-order ko ito online. Ay, konaklaki din no relief. Unay kamagtan. No relief ko maakat iti barangay hall tayan na. Saan na dito tersenak? Aywan anya. Iso nga ro dasal salud-sudag no anya dagita. Aywan gayam, kaanungay asumangpot jay relief para iti barangay tayaw. Ay, dayta ti jak amaw. Jak mo't amaw no, ada pa iti da relief no awanan. Naibos nga minin ti bagas may kinibadong kaw. Kunak man, no minulaan nyo tayo bang kagyaw. Apay kumangagmula kami ngay. Kat adamot relief nga itad ti gobyerno. Ay na, Mare, sana na ita relief tur urayam. Agtrabaho ka latamot, Adala tersinam kastanti pa nagsasaom. Di ta ka man langan. Awan pa'y sirbim akasarsarita. Nagsagana kan, tamapantan iti bangkag ta. Manon nga aldaw adi nagtinultulungan. Ingkalata na sigsika. Urayak ti relief nga iwaras da kapitan. Nakangagamat iti dayta? Nakitak iti Facebook. Kasi no saanan na sumangput dayta a relief nga ibagbagam. Inton sumaruno abulan. Wino inton sumaruno atawain kasta kaday. Mauray mo pa yung gata? Nagadulakat nga ibagbagamon. Ingkakit agmulan. Basta siya, dituyak lang balay. Ag Facebook aklangan. Talaga di nagtulungan tuyang? Ay kat mapangkalatan Day tangarod ti kayat mau, di mapan kang agmay mesa. Kasi noon no may busti bagas ta tuyang. Saan ako nagumatang makamukan iti kanayam? Sana balay. Tadamot relief nga iwaras ti gobyerno. Iso nga Facebook aklangan. Marikwanan, ni mat pari badong ti umay ditoy. Aywan, papanan na ngay. Apay adi nakadwa ni Marituyang. Jakmat ammo. Saludsudan ta. Kabadong, papanam. Mapan ko mula di bangkag kao, Maray. Nasaya at man ta na panunot mo dayta. Nituyang mo ngay. Aday di balay Kat, di nakatulungan Urayan na kanong nga ron, di relief nga ito ti gobyerno. Una yan. Kahit anya tararamidan na di balay yung ay. Ag Facebook, Mare. Saan anasaya at ikastangar aramiden na, pari badong. Rumbang lang at tulungan na ka ni Marituyang. Tagasawa kayo kat nga rod. Di na nga rod kayat, Mare. Ang mga nubagkalan no pilitak pailaan. Ay, uwan kaya, Mare. Adala akong dita sardinas. Wana. Mano tigatangam. May salang, Mare. Saklang matagsida. Makamumutan anituyang ko no nyat sidaan na.
Ni Kwarog mat ti lumabas di ta paraangan ay pukawak man. Kwarog! Abay ka day, nanatuyang. Sa dino ti papadam, mapan kag pasada? Wang, nanatuyang. Sigurado nga doon ti agur-ure pa sa hiraw. No siyak ti sika, saan akong ngagpasada? Ay, abay kumasaan. Nga main, adda iwaras ti gobyerno a relief ken cash assistance. Ha? Nakangaganyo iti dayta? Ay basta, adda ka no iwaras da kadatayaw, iso asaan kan ngagpasada, urayan tayo laktan ti itad ti gobyernaw. Ne, sigurado kayo ka di iti dayta? Awan mo timbagbagan ni Uncle Kaw. Ay, sure na sure, Kwaraw, 101%! Na, Rebein, ngam nakailadlatan ni Tuyang. Ay, di na pa'y nainawan dagiti plato, kat idi pa'y kalman dayta. Ay, Tuyang! Ay, agtal na katagbuy-buya. Detalag silsilpon kin agbuy-buya ter aramidam. Awan pa yun ti may tultulong mo kada tao. Agtal na ka no di mo kaya abakran ka. Na, apayakas na ti pa nagsasaom. Di na ka din ay ayatain. Amangan mo't no, di na kun ay ayatain. Di kagtal na Ni, Napan ka la nagmula kasla asino kan ngagsasaw. saan ka kumamot niyag kasta Tuyang? Tulungan nagmatatap no adda kaninta. Saan mo't amabalin niya agur-uray kalatan iti relief nga iwaras ti gobyernaw. Ay, jak amukan ka. Na, Say-sayangam lang ti banug mo. Kunak lang aruden kan kang adda iti da relief kan cash assistance. Siguradon day taba do. ay, Tuyang, kayat mo tadadailat day ta cellphone mo. Na, sigay, padasam taday tarupam ti bungag. Na, Kakaiso na cellphone ko, dadailam. Ay, sana mabalain. kasanumot nga men, day talatan cellphone mo ti sangsangwam. Kan agur-uray iti relief ter aramidam. Pumanaw kan kita sangok kunakmag. Tano saan buong at talaga tarupam. Ay, kakaasi at talaga ni Pari Badong. Day, apay may Kasanumot nga men, saan at tulungan ni Marituyang nga agmula iti bangkagda? amagan no masakit met. Saan mo't? Di na kano kaya ti agtrabaho, tadamot ti relief nga ito ti gobyerno. Anya, sinut na kangagan na nga da relief. Ket no, saan pa'y met asigurado nga da relief? Kurang kano ti pundo. Ay, jakman amukan kwa na, intay. Kasimot ni Pari Badong no kasta ter aramidan ni Marituyang. Kasanulangay no awan sumangpot a relief. Uray nakit din, namatay da iti bisay. At nakadidakas ang napasamak. Ay, dakil ti parikot ko, pare. Anya day jay, paray. Nagapa kami manan kin ni Tuyang Kaw. Apay ang nagapa kayaw. Di nangarot kaya tagtrabaho, tada ka nor-orayan na a relief gouge nga itad ti gobyernaw. Bakalin nagkanaw no ipilit Kaw. Maguray ka. Mukon. Ha? Ikam iti pagnakman na. Saan kan nga gawawid? Agipatakder kalangan iti kalkalapaw mo iti bangkagyaw. Ha? Kita agmano di nakabirukan. Ha? Trust me, paray. Amok nga epektibo. Ibet Marituyang day taada di tarwar. Kapitan! Kapitan! Mga nung birukan na ni Paribadaw. Ay, anyak aramidem di tayo, maray. Ayan nga, jay relief kan cash nga itad ti gobyerna. Nakit dinubirukan na ni Paribadaw. Manungal daw asan na nagaw-awit. Yung tayo relief gayam ti salsalud-sudan na. Oh, Kapitan! Apay nga'y adi ka matan makasungbat. Anya a-relief kan kas asasawam? Awan mo timbagbaga ti gobyerno nga ada ito da. Kasano nga awan? Kat no nakitak nga impos da ijay FB. Ti ko namkit day, imbolsam tinta da. Ay, sus! Marituyang, handa ka, mate. Ay, naimbag tayo may kakagawad. Kasarita man ni Marituyang.
O may kulang damagan, no ayan tay cash kan relief nga itad ti gobyernaw. May sabulan ng tinapalabas, ngam awan pa'y matinwara siyaw. Naibusan ti bagas me. Marituyang, saan nga amin amay post iti Facebook kat punaw. Verify your source, Marituyang. Amangan mo't no fake news laeng dayta. Kaya't asawon dayta? Saan apod naw nga daytad ti gobyernaw? Kapitan? Maray? Awan! Isasaan mo na namnamaan dayta relief kan cash assistance. Kat no ado kanumat dagiti nakaawat iti relief kan cash. Ay, di mo man ipilit, Maray. Siyak ti kapitan ditaw. Iso adum nga ka. Marikwanang. Nay, apay nga da ka dito tersenak, Maray. At dagatangam. Awan, Maray. O may kula sa ludsuden no nakitam ni Badungkaw. Na, itamam pa'y abirbiro kam ni kabadaw. Ay, tulungan nakman kit di amang sapul kan kwa na, Maray. Busy ak. Saan ka matulungan? Ay, Maray. Aramidem dito istor ni kagawad ko na. Birbiro kak ni Badungkaw, kapitan. Amang ano nakita yaw? Makitam dita. Gapo iti kasi silpon mo. Di mo napupuutan amay sa bulanan asaan anagaw awid ni Paribadong iti balayo. Sa dino nga mintayan na kapitan. Ay, apay ko mga ibagak. Ang mga nubuongam ti rupa wano bakalamkit din ni Paribadong. Ay, basol mo no apay anagtalaw. No apay ngamin, di mo tulungan iti bangkag yun. Ay, mailiw akong kinibadong ko, kapitan. Urayawanan relief nga itadyaw. Basta isubliyo ni badong kaw. Pag-aasiyo at atulungan da. Sige. Tulungan ka. In one condition. Anya kondisyon, kapitan? Sardengam ta kasi cellphone mo. Dati la makitkitam a fake news iti Facebook. Dayta kadilaan? Saan la dayta? Tulungam ni Paribadong iti bangkag yun. Ay, iuwan, kapitan. Aramidak dagita imbagam. Kain sana dayta agururay iti itad ti gobyerna. Ti ubra. Nagadumutan. No di mo kaya di saan? Di takan ta mapanak iti barangay hon. Kwa, kapitan. Uwanan. Umanugot akon iti kayat mo ama pasamak. Tulong akon ni Badungkaw. Malala. Ibaga kon no sa dino ti ayan na. Kan kaduan ka. Ang mga nusak tambijay. Delikado. Anyat aramidem dito bangkag tuyang. Badong, pasensyakan kadagitin na isaw-sawang kukan ka. Fake news mo't gayam tinabasak nga adda relief kan kas assistance nga itad ti gobyernaw. Dayta ngamin ka ti ibagbagakin ka tuyang. Dayta ti maalalam iti ka Facebook mau. Kahit pangalaam nga iti kaninta ita. Ay naagawid kan abadong kasapulak ti tulong mau. Ay saan? Diyak kaya ti agawid iti balay. Amangan kiday no bagkalanak no buongam ti ropak. Ay. Pakawan ni mo di Marituyan. Saan na balay? Ta nagkarimat at tulungan na kang agmula. Kan isarding nanti agsilsilpon. Kan saan nakaabagkalan. Pudno ka day, pare? Oo. Ato ti kasuratan na pinirmaan na. Ano din na itong palantin ka rin na. Di mo tayo tayaw. Ay, agyamanak, ano kasta, pare? Wala. Agsagan na ka, pare. Kagawid ka ni Jibalayaw. Ay na, agyaman na kapitan. Mayawid kumatlaangan ni Badungkaw. Naimbag ngagsapa, Marikwanang. Umayak man dito'y tersinam. Nakuwan Apay nasapa ka nga imay. Saan sapay mo tanariing ni kabadong rimwarkan. Anyat gatangam aya. Sa anak agumatang Maray. Umayak lamaki inistoryakin ka. Nasayaat man nga road Maray. Ala, sumra ka.
Maray, Hmm. nangagmon di baro a chismes. Anya chismes, Maray. Nakapso mo, gayam ti radar mo. Tadi mo pa'y lamaw. Anya nga min ayaday, Jay. Di anak ni Marites. Ha? Ni Vigay. Kagawad ko nang. Gumatak man iti may sabal ko ta tinapay. Masikug kano di anak ni Marites. Isumo lagayam asaanan ang nagawawi di tabalayda. Kasta aya. Ay na, Maray. Adamot saan mo nga maw. Anya ngay. Kagawad! Gumatak iti tinapay. Amamom ni Bita. Jessic nga asawa na Alberto. Wen, ay na, nakitaray kanumot ijay kabit na. Ay, una yan. Kano nagwapo ni Alberto nga asawa na. Nakita ra iti sa balay. Kagawad! Gumatak man iti may sabal ko ta tinapay. Na, ni Kwarog agpukpukaw, Maray. Adan sa magatangan na. Saan madamasapol nga ipukaw mga kwarog? Saan nakatulang? Anya gatangam? Dakon ba daw? Apay anarabyan ka. Alas 8 iti rabi Kunak no nakaluto kan. Amumat ang nabandogak ang nagtrabaho iti bangkag ta. Adda nga rod na panak. Napanamaya. Basta. Ayun gayam. Amom jay anak ti Karo bataya. Aday ta ka manain. Ingkaglutan. Ay saus masikog kanu magayaman. Nakitaray iti katrabahuan na. Sumarding ka. Chismosa ka talaga. Ingkaglutan. Tano di ka kabilan dita. Sige nga raw, inakaw. Nagsapa manin. Rumwarak ita ba daw? Naa. Agluto ka pa'y. Adda nga rod nagtulagan maikin ni Marikwanang. Di mo ibaga rumwar ka, kasta ka. Awan mo't dakas na iti itsurak. Aramidem pa'y matadag iti rumbang aramidem dito balay. Nagluto akmeten iti rabi ay. Sikameten ati agluto ita. Ayun gayam, ayan di chinilas kaw. Ay, di mo ipapilit ti kayat mau. Saan ka rumrumwar? Aglaba ka, nagluto ka. Ay saus, di nakmalapdan ba daw? Di mo ipapilit ti kayat mo kunaknay. Na. Apay ngayon nalamatan ti Paris ti sinilas kaw. Tapno saan kan amakarwar? Kita man tilaing mau. Rumwarak lata. Di oray pa'y usarak da ito'y daan na sinilas kaw. Ni Maray ko yung timasabat ko Good morning, Maray. Good morning tao, Kapitan. Ay, sa dinong ay ti papanamta na sapa ka. Di tala ang tersina ni Marikwanang. Na, kasla ka na yun mat nga daka ijayan. Una, taado dagiti pagsarsaritaan, may. Nay. Apay nga abangking met ti chinilas mo man. Ay na, Kapitan, di mun pakibiangan ti chinilas ko. Nasalutsot ko lang. Malangaro din. Mapanak mo tin, iji munisipyo. Warog, mapan ka man gumatang iti may sa kilo abangos iti tersena ni Kagawad Kwanag. Masapul ayang ay iti paggatangak. Kat, ijay mo ti kaasit gad. Diyan kaya ti mapan gumatang iti antay. Nay, Nakayulatan na. apay adi mo kayat? Sigurado manin nga da iti ni nanatuyang. Kat busy da manin nga chismes. Ay, mapan kakit din. Tas sumangpot ni uncle mo inton madamdama. Kat nay, sa anak pa yan nakaluto. Diyak nga rod kaya tantay. Ay, mapan kawin no saan? Saan ka nga agrason-rason, Kwarog? Sa anak nga agras-rasaw nantay. Nay, Kat no inal daw nga da iti ni nanatuyang. apay ngay? Agchismis da nga rod kini Kagawad Kwanang. Na, Padasom ati mapan, tapno mapanaknakam. Naimbaglangan ta nasapa ka nga imay dito tersenak, Maray. Ado ti oras ta nga ang chismes. Wun amaray, tapno makaado tamanan. Marikwanag. Nagawid ka no gaya mo ni Bite. Apay kano anagawid pa'y laang. Ay, mapan na ka no alaan tay gamit na. Aya, Marikwanag. Ada ka di pa'y lalakom abangos. Saan la day ta, Maray? Kadwa na pa'y lakano tay kabit na nagawid di tabalayda. ay, Marikwanag. naimbag man, ta saan nga agreklamo ni Alberto nga asawa na.
Jak amo jak sinaludson. Marikwanan! Ay, Ha? Ay, Ah. sus! Nimot gayam maribanang tagpukpukaw. Ay, adan sa gatangan na maray. Marikwanan! wan, mabitlaang. Ay, anyat gatang maya maribanang. Ay na, itayak pa lang dito'y marikwanang. Mangmangagaw ti saritaan nyo kan ni Marituyang. Ay, umunag ka pa'y maray. No kayat mo ti makin ni istorya kada kamay. Ay saanen maray, gumatangak lang itibangos. Tanay, dandan ni man ang ti panagluluto. Ay sigurado ang mabisinan ni Inteng. Ninanatuyang ka di dayjay, Jipaw. Nagpigsamot ti silaw ti flashlight na. Won, Chip. Iso. Naggapumanon di ta tersina ni kagawad kwanang. Agasam nga eh. Alas 10 ni tirabe ay. Itapay lang nga agaway. Saan nan sa nga mo nga adda curfew? Adaytan. Nanatuyang! Narabihan kayo, may. Anya nga'y kumatibibiyang maukwaraw. Di yu ka di amaw. At ti curfew tayaw kat alas 9 tirabe ay. San yun samot anadamag nga ado ti makidkidnap ita? Oho, adaya mag. Alakit din, nana. Agawaan yun ti agawid. Tano saan? Pagmultaan da kayo. First warning yu ita Ngam no marabyan kayon tumanain. Talaga pagmultaan da kayaw. Sino kayo kumamang multa kanyak? Tanod kayo lang mag. Apay nga'y anak karikap beton tiridaw. Badong! Lukataman tiridaw! Apay ayang aglalaw ka. Disturbo kay di panaturaw. Lukatam tiridaw! Nalamag dito'y ruwar! Kung nagmatangan ka saan kanya agawid, tabisi ka ngamin ang mag-chismes, kini mari makuanang. Ay saus, lukatam kitdaing, tanay naglamag dito'y ruwar! Masaduta ka mangilugat, maturog kan di terwar. Na! Anyang itipagturugak dito'y ruwar! Makiturog ka pa ilang di takulungan ni Blakay. Anya! Maturugak ijay ayan ti asaw! Idimbagag nagluto ka. Tamapanak hindi bangkag, di ka naglutaw. Ay, please matan abadaw! Ala, no kayat mo ti mag-astrek, umuli kan di tatawa. Masadutak abumagaon. Saan na balay? Saan ko nga inlak? Diskartim matan Anya! Unay kamatan ba daw? Pinarigat nakpailaang mat nga imuli di taptawa. Ganabem Anya tinlutom asidaan. Kinan ko amin ay. Si Kangay. Anyat inararamid mo iti may sangal daw. Saan kamot atim mulong iti bangkag ta? Kahit adangarod inaramid ka. Inaramid mo de tamapan ka makichismes? Imot ka talaga. Na. Dinakpay imbatyan iti sidag. Basol ko ba ay? Ha? Maturugak manlangan. Agluto ka iti karam. Makalutluto? Abay, nabsog ka anapan nakichismes. Sana ka mabisain. Ay kat no kasta ka na yung teraramida, makaala ka iti sakit mo. Kat di nakto pabasulan. Awan mo't nito uyang. Nagturugan na ngay. Nasapa mo't arimwar. Ay, di namanan inasikaso tinagluto kat naglaba. Pati agdigos, di na pa yan maaramid. Mapalatan makichismes. Pare pa daw. Ay, pare! Umunag ka Anya ti masyapol, Mau? Intulod ko lang dagito natang. Ado nga min timulan ni Banang kat di mi maibaws. Ha? Ay, nagadubot tanday ta, pare. Ay, agyaman ako unay, Umay ka, tagkapita. Ay, si kamot na tagtimplay ti kapem. Ay, sige pare. Awan mo't ngaminan ni tuyang kao. Jak nasiputan no sa dino tinapanan na, pare. Nasabat ko ti dalan. Mapan ka na, ijayan da kagawad kwanang. Ay, una yan. Di pa'y mauma amapan makichismes. Agasam, masapa rumwar. Katrabiin taon niya agawid. Ay, delikado daytan pare. Kinasaritang nga raw, nyom dinak mo dengdenggain.
Ay, parikot ko ni tuyang ko, pare. Tulungan na man ki di, pare. Anya nga taaya taramida, tapno agnakam ni tuyang. Kat bawasan nan ti makichismis. Ay? Pagkunam nga ta, pare, agnakam pa'y nga ta, no papanawag. Ay, ipadas mo Angam, pare, di mo kabilin irwar mo nga ta dagiti usar na. Kat di mo papaunagan. Epektif nga ta, pare? Ipadas mo kasta idin ni Banang. Amaw, no niya tinaramid ka. Anya nga Inruar ko dagiti usar na. Intulod ko iji balay da. Kahit epektif mo't laang, pare? Ay, epektif Manipod iday, kat kanayon nun nga da iji balay. Saanan amapan makichismismis. Agluton, aglinisin, kan aglaba. Kastaman nga ro taramidag, pare? Ay namaray, nagmayat nagtambay dito tirsinam. Ay, fresh air ko naman. Umat nay, anya ngay tararamidan ni kabadong ijibalayaw. Unag paisaw. Na, anya ngay dagijay iruruar na. Badon sama dagijay. Nasayaat nga ron no kasta. Ang mga no aglinlinays, no aglabakit day. Ituloy takit din tagistorya maray. Ay, anya nga minintay ko nam itay. Masikog sama ni Ninita. Jay man addatin nyawin na anubyo na idinaminsan. Ha? Ay, wanan niya. Kasla nga min dakkel jay tiyan na. Kan lawlaw ti t-shirt na. Kan nakaligengs. Ay, saan akas idi akanayon ang nakapantalon iti fitted. Nadlaw mo magaya, maray. Madlaw ko aday tamaray tanakadkadlaw mat. Ay, sausay. Ag problema lakit de dagiti naganak na hahay. Kano kanayon amangag ko nga agap-apa da di tabalay da. Tunggal rabi adag pukpukaw. Kasta aya. Wun. Nay, paypayapayan na kama ni kabadong. Anya nga tamanin ti bagana. Nagadumo di ruruar na agami yun. Ay, saus! Dagitin samot ang gamit ko dagi jay maray. Ay, katingka kita na. Ang mga nupuoran na, wanay balang na. Inteng. Anya ti sirsiripam di ta about. Damarito yang kan paribadong dungo. Apay, anyat na pasamak aya. Enruar ni paribadong dagiti usar ni Marituyang. Tapapanawon na kanon. Kasanumot ngamin ni Marituyang. Day tala makichistis maester aramidin na. Saan nga glutaw, saan nga glinais, ken naglaba. Ay, panagkunam inteng. Agnakam nga ta ni Marituyang no kasta ti aramidan ni paribadong. Kasta mo ti inaramid ko kang kaiday. Kanayon kamat makikakaaruba. Kat epektif man. Kita ita, saan kan makichismismis, ken amumundag iti trabaho. Siyak manan tinakitam, inteng. Inyik sampel kalaing. Dakis aya. Ay, agulay ka ba na? Makikita kon nga umas asidag ni Marituyang iti balayda. Ay, kitain taman, wanya ti reaksyon na. Apay nga iba daw, gamit ko matdagita inruar ma. Pumanaw kan. Di ka matla makatultulong kanyak. Ta makikakaaruba kalatan. Anya, sa dinungay ti papanak. Ay kumakambo ka mat na. Agtaw, dagiti kompletaw agamit mo. Inruar ko aminain. Walang labis, walang kulang. Ay nabadang, di mo mataramidan ti kastoy akanya. Saan ka day? Aday tamot ti kayat mo ama pasamak. Ay naumagaon. Alaim aminin dagitag gamit mo. Taaramidem aminin akayat mo kat saan kanton apakibiyangan pay. Ay, pangasim ka di abadang. Di na ko mapapanawan na. Di ka man naging sasangit dita. When now, kayat mo ta iskurtan da ka pay. Amapan ejektir sina ni kagawad kwanang. Ay, saan nakababain? Please, badang. Maawa ka sa akin. Di nakpapanawan.
Ikarek, sardeng akon ti agmarites. Kan tumulong akon dito'y balay, basta di nagpapanawan. Please, body, my laba!